Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Thamur ni som paruk ni nga ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchintlang pui. Manipur Pradesh Congress Committee in Manipur CM N. Biren Singh in Banding in Annor. Tipaimuk MLA Dr. Chalton Lee Namo in Parvachom Lampui Sima Mek Enfelin Kushan Shan Akan Mek. Tripura State Sarkarin Bangladesh le Ramrizula Karni Sung lockdown na pungding. Doktorin Rungpur na tractor akhal. Meghalaya BSF athang COVID-19 positive thar mi sompakuan Kutsuk fine na dinga mang hand sanitizer hai chu Sarkarin GST asuk hnui no ding. Sachin pilot BJP in sonel loading. Tu hin chanchin kim chang lemin. Congress Legislature Party Hotu Pu Ogram Ibobi Singh Chun, Manipur Chief Minister Pu N. Biren Singh Chu in Banding in Annor. Pu Ibobi le Congress in Manipur Chief Minister in Bandinga Anput Nasantak Chu, Zani Masakhan, P. Thaunau Zambrinda, MPS le Ahma Additional SP Narcotics and Borders Affairs in Manipur High Court a Lekha Athelu Tachun. Chief Minister N. Biren Singh in Sarkar Khap Damdoya Sumdong Tunia Anman. Pu Lukhosei Zo Chandel Autonomous District Council Chairman Hlui Chu in Sule a case chu Lakir Dinga Nasataka Nornia Antum Leyani. P. Brinda le Aroy Hai Hin Pu Lukhosei Zo le Antlop Pui Mi Pasari Hai Chu Thadoni Sompaku Sang ni Somparit Zankhan Heroin 4.595 kg le WY Damdoi Mum Nui Ni Sing Rit le Zahni Baka Sumfai Maktadui Nga Nui Sari Sing Khat le Sang Rit Lekhapoi Motam Tak le Anlauman Ani. Pu Ibobi Singh Hin Athushil Na Achun Athu Chawa Sarkar Khap Damdoi in Rithei Do Hin Umzi Aneinua Ataka Doding Ani. Manipur Chief Minister Sarkar Khap Damdoya Sumdong Tule in Zoma Ahming Achung Velein Moral Ground in Abana Chulani Tina Shil. Tipaimuk Bila Thang Mek Bill 2 MLA Dr. Chalton Lee Namochun Manipur le Mizoram State in Feponading Parvachom le Vanbong in Kara Lampui Sima Mek Chu Ava Enfel. Hi Lampui Mizoram le in Feponading hi Parvachom 0.a in thok kilometer sompa nivel nor anita a. Mi som ruk borvel in Lampui hi ansim mup zingani. Dr. Amochun hi muna sintho tu hai chu in thurul taka sintho tlangding le namrong bol anga in ngaya chanhem ngai taka sin lo tho peiding in anfui tola. Sintho tu hai me manding an hlan ngalbok. Dr. Amochun Parvachom le Mizoram State in Sirpona ding Lampui si meka hi abil mi pui hain an matinga an sorvat theina dingin malak mek ani thu le hi Lampui hi tipaimok bil mi pui hain fak an zong na konga tangkai taka an mangnge abe sei thu ashil. Tipaimok MLA Dr. Chalton Lee Namochun Parvachom khu akan zawin Senvon khu akan noka Lungthulin le Sipui Kon Khu Khom Akanta a. Tulaya Bill 2 MLA Malakna an Shitin Lomumanti Thule Mating Pei Khom Sin na Sataka Tho Pei Dingin Andit Sakna Thu Anlawin Hlan. Dr. Amochun July ni Sompanga Sang ni Somni Zanikhan Parbung Khua Upabik Zul Hai Arul Hui Hai le Party Workers Hai in Poltlang na Anepui. Hi huna hin upabik zul hai thilpek in hlan na anei baka mithanem ngai tak tak fe khom hai le ramin ma ason danding chungchang le sarkar nengde danding chungthua in ron tlang na nei ani abil sunga thangmek Dr. Amochun khu alasir lo hai khom alasir peiding thu ashil. Manipur COVID-19 yearmun positive case Sangkhat Zasari active case Zaruk Somni Damfel Tapo Sangkhat le Somrit. Tripura State Sarkar Chun Bangladesh le Ramrizula Cholkar Nisung lockdown pung dingin thutluk na lo simta. Tripura Education and Law Minister Pu Ratan Lal Nat Chun Corona Shipui in Darsar Pei Dangna Dingin
Tripura Sarkar chun cholkar ni sung oding Bangladesh le ram rizul zola lockdown pung ding thu alo sukluk ta ti in a shil. Lockdown hi hungklung ding zirtop ni thamur ni som pasaria chan ningata. Sarkarin state ngirmun enin Tula shit chun lockdown hi state pumpui hu pa zamkhom anil thei ti in punat chun ashilbok. Lockdown hi khautaka kengko tum ania. Nitin mamo dor le damdoi zorna dor hai chaw hong phal ningati. Damdoi in panpui ngai ti hai chaw no chu wantlang tu khom tul suk phal ni no ni ti in ashilbok. Tripura Sarkarin hinga lockdown ahung pung nok thut nasan tak chu tu lai nitlom te sungin Tripura sunga corona shipuin voina satakin anpunga mi sangni somku le pali lai shipuin voi anhung talei anitak COVID-19 in India mi pui shingna asut mek leya rung song boldana mit kham tak atam tathu state danga in thokshi ding an kat nukta hi shipui leya thina nun rong lein Telangana state a doctor pakhat chu COVID-19 shri in voi leya mi thirung hai chu romang na ding huna tlungpui atul lein tractor khalin aphur hi thiltlung na san chu mi thirung phurlon ngai hai hi tractor driver in phurnum lawa anol leya doctor in akhalel ani thulak na chuna shil thumhu na in ashil peidana hi tractor khaltu hi Dr. Pendiala Sriram ni in Pidapalli district a medical surveillance officer nilayani. Hi rung phura hai hi ama duty laya shingna chan hai an nge. Hi thiltlung huna hin ambulance le driver rem chang no le tractor hi municipal authority in atul huna mangding shima an si ania. Sin khom driver in rung chu aphurnum no leya doctor hin tractor khaldinga in thoksuk ani thulak na chuna shil. COVID-19 leya thina hi antuk phutna ani lein hospital staff hain asong boldan hi anla thim zo no leile hospital hin numei medical officer pakhat chaw le nurse hai chaw anni el khela hospital hin rung juk si sot le si shan na ding no baga rung phur na ding ambulance an nei no leya tractor manga hinga mala anni thu Dr. Sri Ram Chunashil COVID-19 leya thina tuk lo ni hai sin khom protocol zuya rung hi atum dan hai indik taka tho ani nung khoma tractor driver hin rohmang na munchen phurchu anum no lein azam manga chuping le doctor hin PPE kit in belin rung hai tractor a langka in ama in tractor akhalelani thulangna nitin thusuk Hmar Daily News BSF a thang mi sompaku hai chu COVID-19 positive mu tharan ni North East a BSF zathum somthum pasari positive antlingta Meghalaya mi zahnile somrit paku in anin voi mekta hi hailaya mi zahnile panga hai chu BSF anni adangpo mi somrit pali hai chu civil mi ni in Chief Minister Conrad K Sangma chunashil mi somli paruk hai chu damsuk tale mi pahni anthita ni nashil bok Meghalaya state hin positive za somsari pakhat chu BSF anni Guwahati a thladawni som ni pasaria in neina athang mi somli pakhat positive hailaya BSF mi som an leya lockdown punga chu thotan ni jingda rukhan hlip alonita in neina athang hai lowin thlopui mi zanhi hai khom shit vong anni tabaka ashana si annita ti in Conrad K Sangma hin ashil mi somli pakhat positive hai hi COVID-19 protocol kal anni lein case in ortir anni baka mi pakhatin institutional quarantine na ni som pali an umsung ni tin sang ni pe umman an mi malin an pek dingani ti in sarkar thusuk chun ashil coronavirus dauna dinga mi pui mangtlang lon takel hand sanitizer chu sarkarin GST rate sukhnui anum no thu ashil hand sanitizer a hin za somparit pe GST lak ania coronavirus dauna konga mangna satak ahung ni leya GST sukhnui dinga phutna anasahlia sinkhom sarkar chun GST rate chungthua sukdang lamding in inkhom thlak thleng tumna alaneino
GST rates hi GST Council Central le State Sarkar hai changa si mani. Hinglai jing hin Prime Minister Narendra Modi chun coronavirus dauna ding hin Vibel Sinui som ni alo pung tabaka Atmanirbhar Bharat changin schemes tran hai chu tultrau sim suk mangro tam tak sim na dinga ti ani. Rajasthan Congress Sarkaran thoka hel leya ban Deputy Chief Minister Sachin Pilot Makhole Matinga afe peidan ding lampui chun media na akhel hlea BJP party ting in son tum ti thuthang atam hlebok hile inzom hin Sachin Pilot chun zanitu khan NDTV hayan bik puina achun anson noding thule Congress milesa alani jing thu shil hinga nga tong anei le hin Congress thuitu hailung rel chu sukne min Congress thuitu representative pakhatina shel danin 2L hin lanino sin khom boruk fe pe adei hun so no tia sin poimo tak pek aninok ding thu an shel ti in atarlang pilot hi tu lai boruk fe vel le hin midang chok bui lawa mania hun mang apoi moding thu an shel sabok Olekhang hai po kha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi seng ro